Pozdrav mala Raja, pozdrav youtuberi, pozdrav svi ostali koji dolaze, koji ne dolaze, koji me gledaju i koji me ne gledaju. Šta ima kod vas? Kod mene nema ništa, evo odlučio sam malo da surfam po ovom netu i pogledajte šta sam našao. Našao sam jednu igricu koju sigurno svi poznaju, koju su igrali u djetinjstvu, a zove se Tko želi biti milijunaš. Čak na onom mom starom računaru koji je imao integrisanu grafičku i ova igrica je bila dobra i igrala je se pored onih skijanja, Super Mario i tako dalje. Prije nego što počnemo Raja, posjetite moj kanal, vjerujte da se trudim, imam dobrih klipova, a pogledajte moj zadnji klip u kojem sam objasnio kako dobiti besplatnu stvar, odnosno sponzora sa Gearbesta. Iako je made in China, poslušajte me pa ako prođe, prođe. Vidjet ćemo da li će meni pa snimim klip ako mi dođe, ako ne, je bajga. Idemo na stvar. Što se tiče igrice, evo vidiš, malo sam povećao ovdje da vidite, jer ima i onih koji vide a ne čuju, koji čuju a vide, tako dalje. Idemo. Nova igra. Da. Raja, dakle, ja ulazim prvi put u ovu igricu, tako da nemojte misliti da je naštimano ili nešto slično. Sad ćemo mi to sve vidjeti kako šta. Prvo pitanje, za 100 kuna. Koliko je u bajici Snjeguljica bilo patuljaka? 7, 10, 3, 12. Pa naravno, 7 patuljaka. Da li je to moj konačan odgovor? Da. To jedno pitanje smo prošli. Idemo. Ovo je pitanje sigurno iz istorije. Istorija je dobro išla, pa tako vidjet ćemo. Ahilovo jedino ranjivo mjesto bila je srce, oko, peta ili koljeno. Ja mislim da je bila guzica, ali ćemo staviti da je to peta. Jedan od najpoznatijih hrvatskih estradnih kvarteta u 60-im bio je 4J, 4K, 4L, 4M. PM. Idemo. Zovi prijatelju. Prijatelju, šta ti kažeš? Prijatelj kaže da je D. 4M. Koliko si siguran? A mora biti 100%, ba nemoj da te ja sanjam, bolam ba. Dakle, 4M. Idemo. Koliko puta godišnje Zemlja obiđe Sunce? Koliko puta godišnje Zemlja obiđe Sunce? Pa ja mislim da je jednom, ali... Pa jednom, godišnje jednom, da. Pa naravno, pa... Naravno, pogledajte kako ovako lagano pitanje, banalno pitanje čovjek razmišlja i zbuni se. Kojim plivačkim silom je Đurđa Bjedov osvojila zlatnu olimpijsku medalju? Alo, nisam nacionalista, nisam ništa slično tome, ali samo Hrvatska, brate. Jasno je meni da je ovo hrvatski milijunaš, ali dajte malo i Bosnija, Srbija, Kroatija, malo ravnopravnosti. Kojim plivačkim silama je Đurđa Bjedov osvojila zlatnu olimpijsku medalju? Slobodno, leđno, delfin ili prsno? Na ovo pitanje ne znam odgovor, tako da ćemo ići na pomoć publike. Publika kaže da je to D. Prsno. Đurđa. Gdje su prsa? Jasno mi. Da. Dakle, imamo zagarantovanih 1000 kuna. Pitanje za 2000 kuna. Sad sam se upravo provalio, ali nema vezi. Što je gvaš? Slikarska tehnika, tajlandsko jelo, pustinjski miš ili vrsta gljivi? Brate moj, šta je gvaš? Gvaš. Slikarska tehnika ili tajlandsko jelo? Ja mislim da je to tajlandsko jelo, ba.
nigdje veze, ali idemo još jednom pokušati, pa šta bude, bude. Nema odustajanja, no retreat, no surrender. Nastavi poslovicu, neće grom u koprive. Dobro, stara, poznata. Kako nazivamo mladog lovce? Nazivamo ga Jare, Janje, ždrijebe odojan. A Janje, naravno, Janje. Kako se zove najbolje bosansko jelo? Pa Janje na ražnju, naravno. Koliko perioda ima hokejaška utakmica? 4 perioda, to sam pratio utakmicu. Nije 4, ja mislim da nije 4, ja mislim da je 3 perioda. 3 perioda, da. Mogao sam sada provaliti, ali nema veze. Na kojem se kontinentu mogu naći tigre u divljini? Azija, naravno. Afrika nije Južna Amerika, nije Australija, nije Azija, naravno. Koja italijanska luka nije na Jadranu? Ancona, Pescara, Bari i Genova. Ovo idemo pitanje, zovi prijatelja. Alo Meho, doj odgovori ba, koji je odgovor? Odgovor D. Halo, pitanje za 1000 kuna, pa moraš biti siguran. Koliko siguran? 100%. Hvala ti, brate, bit će sladoled na mokroj njivi od mene, evo, more. Evo ga, D. Evo, stavljamo D, Meho. Meho, hvala ti, brate moj, osevapio se. U kojem filmu nije glumio Dustin Hoffman? Dvoboj, Kuka, Toci i Maratonac. Dustin Hoffman znam ko je, ali ovo stvarno ne znam. Dvoboj. Gledao sam film Kuka, ali i Maratonac. Koliko standardni klavir ima tipki? Brate moj, nisam muzički obrazovan. Iako često pjevam, ali na šolji, samo u WC-u, brate. Koliko standardni klavir ima tipki? Evo ćemo bubniti, evo. Da li možemo, da li imamo sreće? Imamo! Imamo sreće, naravno. Dobro je. Kao izolator, čuvar topline, među stijenkama termos boca koristi se staklena vuna, da. Vakuum, ne. Raja, ja mislim da nema smisla više da igramo. Nadam se da ste uživali u ovoj igrici i da sam vam osvježio pamćenje, da sam vratio neku nostalgiju za ovom igricom, za boljim vremenima. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe, da još Raje uživa u ovome. I vidimo se u nekom od sljedećih klipova, a ja ću se potruditi da to budu nove igrice, odnosno nove stare igrice koje smo igrali u djetinjstvu. I čao!